A hívott számon előfizető, illetve szolgáltatás nem kapcsolható. Алло. Алло. Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Kérjük, ellenőrizze a hívott számot. The dialed number is not in service. Please check the number. Номер inexistent. Введенный номер не существует. The number you have dialed is not assigned. Абонатът е изключил телефона си или се намира извън покритие и ще бъде уведомен с SMS за вашето обаждане, когато е достъпен. The subscriber has probably switched their phone off or is outside of network coverage. We will notify them about your call when reachable. Az ön által hívott előfizető letiltotta a bejövő hívásokat, vagy olyan számot hívott, amelyen kizárólag internet előfizetés működik, így nem tud bejövő hívást fogadni. The number you have dialed has disabled the incoming calls, or you have dialed a number which belongs to an internet subscription. Therefore, it is not able to accept incoming calls. Ihr gewünschter Gesprächspartner hat alle Ihre eingehende Anrufe gesperrt oder Sie haben einen Rufnummer gewählt, die ausschließlich als Internetzugang funktioniert und deshalb keine eingehende Anrufe entgegennehmen kann. A hívott számon előfizető, illetve szolgáltatás nem kapcsolható. The dialed number is not in use. Acest număr este ocupat. Этот номер занят. This number is busy. The extension you dialed 1001 is busy now. Please leave your message after the tone. When done, hang up or press the pound key. Абонатът временно е ограничил входящите си обаждания. The subscriber has temporarily restricted their incoming calls. Ne pare rău, abonatul apelant de dumneavoastră nu este disponibil. Извините, у абонента, которому вы звоните, выключен телефон. Sorry, the subscriber you dialed is power off. Разговорът не може да бъде осъществен. The call cannot be completed. Набранный номер не существует. The number you're trying to reach doesn't exist. Вызов данного абонента запрещен. Call subscriber is barred for all incoming traffic. Ez a szám jelenleg nincs hozzárendelve egyetlen előfizetőhöz sem. This number is currently not assigned. Diese Telefonnummer ist noch nicht vergeben. Този номер вече е закрит. За връзка с нас избирайте звезда 88 или 088-123. This number is already closed. To contact us, dial *88 or +359 88123. Екипът на А1 ви благодари за обаждането. До чуване. Acest număr nu există. Этот номер не существует. This number does not exist. Телефонът на абоната в момента е изключен или извън обхват. The subscriber's telephone is currently not switched on or is outside network coverage. A hívott szám átmenetileg ki van kapcsolva a forgalomból. The dialed number is temporarily suspended. Abonatul se află în afara areei de acoperire sau are telefonul deconectat. Vă rugăm să reveniți mai târziu. Абонент находится вне зоны действия сети или, возможно, его мобильный телефон выключен. Пожалуйста, попробуйте позвонить позже. The subscriber's mobile phone is out of the coverage area or is switched off. Please try again later. A hívott szám átmenetileg nem kapcsolható.
The number you have dialed is temporarily out of service. Die gewählte Telefonnummer ist vorübergehend nicht erreichbar. Алло.